Hello friends, hanya hai lam sogo norok nai tong nai joto ani mare tai kising sangna friends sung tini nalenai mong ke TV sini bising tei Animal Resource Development Department of tlang nai borok o jaga sung vacancy nailenai busuk theke busu jona oro borok tlang nai tai category wise busu bahai ke bagjak o jaga vacancy abo busung nalenai hingke norok nai tong ne video no pulen thesini pai thak jora friends sungor pulen saimanka mong ke TV sini bising titlang nai norogani yagra sechi nogoi tongo mong ke advertisement number tai o jaga o total vacancy paisok paikia o jaga o 67 ta abon bisingo sini ST rong bagai o jaga o 25 ta paikia abon bisingo hanya hai o jaga o bagai rekha reserve khlainai men rong ni bagai nei o jaga o 16 ta women rong bagai ni oro 9 ta o jaga o vacancy paisok paikia sudo sini ST ni bagai simin ang nongo je tabuk sai tongo ke o jaga o sung nai di tebo ko moru tongo UR ni bagai te AC ni bagai tongo abu jara AC ta UR nai tongnai o video no borok nai siteng abono ke o jaga o sung na lefinai o jaga o post ni bung ke o jaga veterinary officer TBS grade 5 group B gazetted government of Tripura oro scale of pay sikya oro norok mannai 10,330 ni theke sini sorry 10,230 ni theke sini 36,800 পর্যন্ত norok oro salary mannai geseng abo to nai lekha geseng tau yang bwskango nailenai bini o jaga o apply khlaina bagai bahike apply ma khainai tai o jaga education qualification bwsuk sanka abo nailenai geseng friend o tabung nugui tongo mo norok education qualification o jaga o apply khlainan bwsuk nangnai hingke o jaga o sirka pura clear babe o jaga degree veterinary science o joinor kebo khlaijak tongkhai o jaga o apply khlaimannai abon bisingo jaga desirable qualification sirika obo sung nalinai o jaga norok nugui tongo age sirika oro 40 বছর ni sai norok charaina nangnai jodi 41-42 বছর kebo jangkor apply khaimanya hingke abo haike o jaga o sini ST AC rong bagai hingke o jaga o 5 বছর bari rijak ba o jaga o sung 45 বছর wngphano sung o jaga apply khlaimannai o post ni bagai nai hingke friends sung tebo nalinai o jaga o bini tai bahake tam rok saikia o jaga o oro sirka o jaga norok tabuk nugui tongo mo last date simin oro sirka bufon thesini apply khlainjaknai o jaga date abo sung nalinai tam ke je oro sung tabuk nugui tongo last date sirijak 28 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2023 ni sarik ni sara 5 পর্যন্ত o jaga norok apply khaimannai aboni pore hingke norok oro apply khlaimaya closing thangsinai hingke friend norok abono muitu narakdi o jaga apply khlainan bagai date sirika no hingke o jaga selection procedure sirika abo sung nalinai selection procedure sirika oro nongni oro examination nungnai abo sung kaham khana nalinai yang tolao hingke friend sung tabung nalinai yang taitam rok tongro pattern of examination bagaro sirika clear ke abo norok sung poroi bo naimannai norok byaktigoto ni description box of thangani download khainai notification no naimannai ang nong available khainai norok amono tawsa norok ni mokol bai chungbai kaham ke porinai baganai ang nongno masao ke friend oro sung saimano tabuk writing exam nai abon pore interview nanai interview ni pore personality test tongo jaga o hingke o jaga nongni writing exam o phainai 170 mark ni abon bisingo tongo jaga o 30 marks ni abon ke nongni interview ungnai tai o jaga 5 mark manphinai norok ni knowledge ni bagai kokbrok tai bengali language ni bagai bosike oro 5 mark manai hingke friends sung abo to saimanka writing exam ni OMR base phainai o jaga o multi choice type abo haike norok aro nugui tongo tabuk abo norok clear ke haina nainai pidi o jaga o tai 1/4 khaina mark bo katongnai o jaga o abo jotono borok sirika hingke friends sung abo to saimanka hingke personality test rogo bo sung bahike nainai abo sung saimanka o jaga o norok abo nainai sidi hingke yang friends sung nailinai yang tebo borok tam ke sirika abo number bibono tongo interview personality test will be 30 marks abo phainai 30 mark ni bagai nai interview tai personality test ni bagai abo haike o jaga tebo sirika sung thaijingom nalekha 5 mark manai abo knowledge of kokbrok tai bangal ni bagai nai hingke o jaga sung saimanka kaham ke on bising sung online bahai khlainai abo sung nalinai tabuk online ni bagai hingke sirika o jaga o date hingke 30 tarik January 2023 ni thesini sengjaka tongkha start nungui tongkha apply ni last date hingke o jaga sirika norong ang thaijing saka 28 tarik February 2023 পর্যন্ত
o jaga tongnai sarik ni sara pasta jora o date ni saring sara pasta jora tongnai gaya bahai ke sung saiman ka clear ke friend sung tabo nalefinai tebo jaga o tam rok sike borok oro ke fee nangnai norok application fee je phone apply khlaiya puro norok ni rang 250 taka khlai nangnai jare STSC BPL bahai card holder rong bagai sika ka norok je phone apply khaina thanga phone norok obviously norok 250 rupees rang nangnai abon bagai norok tawana di oro online bising tibo khlai mannai norok open no ga bahai sung saiman ka bahai ke apply khaina busung nalisini tabuk apply khlaina bagai norok oro bong ni website tongo ho website ni bising ti norok thangani apply ma khainai www.tpc.tripura.gov.in o website ni bising ti norok thanginai obviously apply khlai mannai ke tini video asung sinai oma ke Tripura hastini tibo nakungmani job mana bagai norok ano channel bukrangi tongdi ang sob samoi nong bagai mahai genuine job notification tui phainai ke friend taitam sanai norok bahai support kai tongni busang rogo obrang long thani koimung ke asung sinai tini video hai norok no phaitago taisa jottono no hambai।